menari ulun cirawi musabobare hajat lun sapa pujang garawi ahli sudati masa uroje. Salam alaikum bapun mulai pecinta seni sinongan side menjamak mandum salim ulun beri jatah lun bagi ke mandum ware. Sambut salim lun kaum fenerawi walau lun bagi lewat nyorinte leanggap danyo jika meturi atau aki neanggap ware. Analun tua puja ilahi nikmat kagubi metinde lape dipujut laut meikut pasti gunung meriti sinongan side selaut salim lon sunyung bagi kesidro nabi yang tak kemase ke al sahabat sana famili tuareh nabi petunjuk gare kemuka dimang ulun akhiri jino mulai ke asorinte menyona salah madalung rawi meanggu nebingon hati putih sawut di ulun kaum fenerawi cip manteng bayi dalam hairinte menyona simak ngene perati laju demeri dan tepat bare kata menjawa asa mesundi lun putih-putih sigra lun pae jiodat bedangan syekh sedati urang ka ahli jitele inggris bacur lun tanyang sene merawi kon kana turi mandum fenerinte mus omar sawang panggilan aki pujangga seni masa uroje ngomnyan lun sapa padanya rawi saling ulun bi melape-lape hormat takzim lun ireng bagi dari Dek Nofri ke Gurerinte cukup tak hayu ulun urawi putra bayaki ene konipe awamu gure badrone aki ilime nebi medua bare dibine pante ombak menari bicah meriti di buda buwe lun prebalasan pajan yang nebi awai mate idudo mate mangat mekenang sene mangerawi balasan nebi beadegare menanggu pegale ibas suci gure merawi kung maneside
Dake izin ba akhirawi Mu'ah kuno free paksa